Dr. WR Karluki udah uwe ni kinong senong kalat talabok jawai. Komta kedorbar senong lat talabok jawai, haga simbaar kelepun ku burami Dr. WR Karluki halor kejing syajit jung kom MP betamai kejela ban mi kemat sya keyeng dorbar Raja Sabha. Ya kini kejing pun ku buram la penlong haga conference hall jong kalat talabok secondary school balapan ya kejing elang do assistant wahek senong uba KD Sengkon. Katkum kejing itu kibor penyat senong Dr. WR Karluki udah uwe ni kinong song senong balahek lasan nak senong lat talabok bat udah ru bejishim bentar kejing yarap ikam senong kam tau nak kapor sekapor. Habakaran nak kejing elang unu MP bami kemat marwai nak kejela Raja Sabha ulaong ba ubleu dan kejing temu yu haba plelat pun shimti ya kakam MP. Uleh tu bahagi senam kiblalet no udan kejing temu ban no kakam san partai hadin mulami no nak keseng United Democratic Party. Henry Degamon jong ublei bola poya sok bekeseng National People's Party bad yo shimti sendon yang kakam ban mi kemat kejela. Uniu MP ulong bakejing poy jong haduk kene kerdan kadai leng bakejing kersan bapura je kesnong lat talabo. Bad ula kular kat bala kabor bun play kejing kang na kabenta kesnong bakanang kieu sekmat hakipor bandangwan. Kiwe-kiwe bal ajing kran ki kentop yo wahe snong kalat talabo uba LD Lakyang, General Secretary uba ABM Shulai, Chairman LYSO uba Donald Ki Shela, but chairperson ke LWO ikong Damon Langlengdo.